Pozdrav svima, danas pričamo o ekologiji i uvodna lekcija će biti o ekološkim čimbenicima. Ekološke čimbenike možemo opisati kao sve ono što djeluje na živa bića dok žive u svom staništu. Oni se dijele na biotičke i abiotičke. Biotički su djelovanje živih bića jednih na druge. Recimo, kako lisica djeluje na zeca ili kako jedna lisica djeluje na drugu. Abiotički su djelovanje neživih čimbenika na živa bića, recimo temperature, količine vode i svjetla. Kod abiotičkih se intenzitet čimbenika mijenja ovisno o prostoru i vremenu. Na primjer, ako pogledamo danas, kod nas lipanj je, toplo je, vruće je, u siječnju je temperatura bila sasvim drukčija, to je promjena ovisno o godišnjem dobu, o vremenu. A ovisno o geografskoj širini, sigurno da u nekakvim sjevernim područjima Skandinavije je temperatura drukčija nego u tropima. I sad ovdje imamo jednu krivulju, jedan graf koji pokazuje kako broj ličinki pčela ovisi o temperaturi. Vidimo da je neka minimalna temperatura na kojoj se pčele još mogu razvijati 4 stupnja, maksimalna je 34, a najveći broj ličinki ćemo imati na 24 stupnja. Ova temperatura od 4 stupnja je ekološki minimum. To je najmanja temperatura potrebna za život neke vrste. Temperatura od 34, znači najveća, je ekološki maksimum, najveća vrijednost čimbenika za život vrste. A temperatura od 24 je ekološki optimum, znači najpovoljniji uvjeti za život neke vrste. Raspon od minimuma do maksimuma se naziva ekološka valencija. Znači ovdje bi ekološka valencija bila od 4 do 34. Postoje vrste koje imaju dosta široku ekološku valenciju, one se zovu eurivalentne, a neke su stenovalentne, one imaju usku valenciju. Malo kasnije ćemo vidjeti koji su to primjeri. Ako čimbenik izađe izvan ekološke valencije, vrsta to ne može preživjeti, kao što smo ovdje vidjeli, ako temperatura padne ispod 4, nema ličinki i tada taj čimbenik postaje ograničavajući. Evo ovdje primjera. Tigar je eurivalentna vrsta jer ima dosta širok raspon temperature na kojoj može živjeti. Koralji su stenovalentna vrsta jer imaju mali raspon temperature na kojoj mogu živjeti. Ne moramo uvijek tu ekološku valenciju gledati kroz temperaturu. Ekološku valenciju mi možemo tako odrediti za količinu svjetla, za količinu vlage, ali ekološka valencija ovisi o vrsti hrane. Recimo, dudosvilac koji jede jednu vrstu lišća je stenovalentan, a leptir gubar koji jede 477 vrsta lišća je eurivalentan. I sad evo ovdje imate jednu tablicu na kojoj možete, ako želite, sami isprobati crtati ekološku valenciju. Ovdje se ne vidi sad vrijednosti za 25 i 30, ali vi za 25 možete uzeti da je broj jedinki 50, a na 30 da je broj jedinki 0. I onda izračunati i odrediti sami ekološku valenciju. Osim toga možete odrediti ekološki minimum, maksimum, optimum i odgovoriti na ovo pitanje. Mi ćemo sada malo popričati o temperaturi kao abiotičkom čimbeniku. Kako biljke preživljavaju niske temperature, to je zimu. Dio biljaka ima gomolj i lukovicu. Tu su najočitiji primjer krumpir i luk, ali lukovicu vam isto tako stvara svo proljetno cvijeće, narcise, tulipani, visibave. Dio biljaka mora odbaciti lišće, jer list treba vodu. Kroz list isparava voda transpiracijom. Mi kažemo da list je potrošač vode velik i kad bi biljka stalno morala provoditi vodu do lista, smrznula bi se. Zato golosjemenjače imaju iglice. Iglice ne troše toliko vodu i one mogu preživjeti i zimu. I postoje zaštitni listići na pupovima te sjemenka kao prilagodba na sve nepovoljne uvjete. Biljke su na visokim temperaturama puno slabije prilagođene. Ovdje sad vidimo prvo lijevo lukovicu, onda vidimo kod ciklame, ona isto ima gomolj, a desno vidite te zaštitne listiće na pupovima, to su ti crveni listići. Kod biljaka koje pupove stvaraju u jesen, one ih zaštite da se pupovi ne smrznu po zimi i onda u proljeće cvatu. Kako su životinje prilagođene na niske temperature? Neke životinje svojom aktivnošću dižu temperaturu i tijela i svog staništa, recimo mahanje krilima u košnici kod pčela.
Tako se pčele sve griju. Drhtanje općenito i kod nas isto je aktivnost da se podigne tjelesna temperatura. Životinje na niskoj temperaturi imaju deblju dlaku koja u proljeće otpada, to se zove linjanje, zato da im nije prevruće. Zatim ptice imaju deblje perje koje isto u proljeće se mijenja u tanje i to se zove mitarenje. Životinje po zimi imaju deblji sloj masnog tkiva jer je masno tkivo izolator i dobro štiti od niskih temperatura. A isto tako neke životinje hiberniraju, odnosno spavaju zimski san. Postoji dva razloga zašto životinje spavaju zimski san. Prvi razlog je promjenjiva temperatura. Znači životinje koje nemaju stalnu tjelesnu temperaturu, kad je vani nula i njihova temperatura će jako past, možda ne baš na nulu, ali past će možda na 5-6 stupnjeva. I oni tako ne mogu funkcionirati, oni zato spavaju. Sisavci koji imaju stalnu tjelesnu temperaturu, oni moraju spavati zbog nedostatka hrane. I s time da kod sisavaca postoje oni koji spavaju cijelo vrijeme i ne bude se, a medvjed je recimo primjer nepravog spavača zato što se on povremeno probudi. Zatim postoje migracije, odnosno seobe, tu su najpoznatije seobe ptica, a Allenovo i Bergmanovo pravilo ćemo sad malo detaljnije objasniti. Allenovo pravilo kaže da organizmi koji žive u toplim područjima, kao ova pustinjska lisica, imaju velike tjelesne nastavke. Tjelesni nastavci su uši i rep. I vi ovdje vidite očito da lisica ima jako velike uši koje njoj služe da se ona rasvadi. S druge strane, polarna lisica ne smije imati tako velike uši jer bi izgubila previše topline i ona ima skroz male uši, znači to je Allenovo pravilo. Bergmanovo pravilo kaže da organizmi koji žive u hladnim područjima su veći volumenom, ali tako imaju manju površinu kroz koju gube toplinu. To ćemo najbolje objasniti sa ovom kockom, gdje imamo desno ovu kocku, veliku zelenu, gdje vidimo da je stranica 8 mm, njena površina je 384 mm, a volumen, sad se ne vidi nažalost broj, ali kad podijelite taj omjer, napravite taj omjer površina-volumen, vidite da je taj omjer negdje 0,5:1. Znači puno je povoljniji nego kod ove male kocke koja ima 4 mm stranicu, njoj je omjer 1,5:1. Znači organizam koji je volumenu manji ima dosta veliku površinu kroz koju gubi toplinu. Ovo pravilo imate na još jednom posebnom videu objašnjeno ovdje na ovom istom kanalu, pa možete dodatno pogledati. Kako se životinje čuvaju od visokih temperatura, odnosno kako se hlade. Na prvom mjestu to je znojenje, zatim postoji estivacija, to je ljetni san, onda opet to isto Allenovo i Bergmanovo pravilo, životinje su svjetlijih boja i neke životinje traže zaklon, recimo životinje u pustinjama, a aktivne su samo po noći jer po danu je prevruće. Sljedeći abiotički čimbenik o kojem ćemo nešto reći je voda. Vi iz zemljopisa sigurno znate da je količina vlage i padalina vrlo raznolika na zemlji, da su staništa sa različitim uvjetima i svemu se tome moraju prilagoditi i biljke i životinje. Biljke se zapravo hlade transpiracijom. Transpiracija je isparavanje vode kroz puči. Međutim, ako je vani prevruće, one će zatvoriti puči da ne izgube svu vodu, a to njima ne paše zato što onda staje fotosinteza. I one su zato morale razviti različite prilagodbe kako će doći do ugljikovog dioksida kad su puči zatvorene. Postoje biljke sušnih područja koje mi još zovemo kserofiti, koje žive u uvjetima sa malo vlage. Najčešće te biljke imaju korijen koji je plitak i jako razgranjen, znači ima veliku površinu, jer tako one mogu onda upijati vlagu iz zraka. Zatim, ako imamo kaktus, njegova stabljika je zadebljala, jer on često u njoj i posprema vodu. Listovi su reducirani, odnosno nema ih, preobraženi su u iglice, odnosno u bodlje, zato što bodlje ne vrše ni fotosintezu i nema ni transpiracije. A kod našeg bilja u primorju, koje nije u tako ekstremnim uvjetima kao kaktus, listovi su debeli i dlakavi, jer te dlačice zadržavaju vodu. Primjer takve biljke je lavanda. Evo ovdje imate lijevo kaktus, znači ovo što vidite je zapravo stabljika kaktusa.
a desno je lavanda, znači mali listovi. Biljke vodenih staništa s druge strane mogu imati velike listove, mogu imati tanku kutikulu, to je ona prevlaka od voska koja ih štiti od isušivanja i često su bez korijena. Znači vi po veličini lista znate koliko biljka ima vode. Što je list veći, to je više vode u staništu. Kako su se životinje prilagodile? Prije svega deva, ona ima mast u grbi, znači popularno je vjerovanje da deva u grbi nosi vodu. To nije točno. Deva ima mast, a onda kad se mast razgradi, oslobađa se voda koja devi treba. Kukci su zapravo od beskralježnjaka jedini pravi kopneni organizmi, kukci i pauci, i oni imaju hitinski oklop koji sprečava isušivanje. Kod kralježnjaka prvi pravi kopneni organizmi su gmazovi koji su zato dobili debelu kožu i rožnate ljuske, i naša koža isto tako dobro štiti od isušivanja. Voda se gubi disanjem, znojenjem, izmetom i mokraćom, i s time da gmazovi i ptice koji nemaju dovoljno vode u mokraći neće izlučivati mokraću tekuću, nego će izlučivati mokraćnu kiselinu, a to je gusta tvar. Pričali smo već o tome kod sustava za izlučivanje i kod bubrega. Treći abiotički čimbenik je svjetlo. Mi znamo da je svjetlo potrebno za fotosintezu biljkama, ali isto tako znate da postoje biljke koje žive na staništima koja su skroz osunčana kao livade, a s druge strane imate biljke koje žive u donjem sloju šume gdje je svjetlost različita. Znači biljke su se i tu prilagodile na različite količine svjetla. Postoje biljke koje cvatu kad je dan duži, znači u 6. i 7. mjesecu, to su biljke dugog dana, a biljke koje cvatu u proljeće ili u kasnu jesen su biljke kratkog dana. Evo ovdje nekih proljetnih biljaka, znači to su biljke kratkog dana, cvatu u 3. mjesecu. Na životinje isto utječe i količina svjetla, i to preko dužine dana, jer se smatra da zapravo u jesen kad se počinje skraćivati dan, da je to životinjama signal da krenu u hibernaciju. Kad govorimo o životinjama, postoje životinje koje žive u podzemlju kao čovječa ribica, i budući da je tamo stalno mrak, njoj su se oči reducirale, ona je slijepa, isto tako i bezbojna, ali nedostatak vida onda mora nadomjestiti sa nekim drugim osjetilom, pa onda ona ima opip da bi se lakše snalazila u mraku. I ovi još neki procesi isto tako ovise o duljini dana, kao mitarenje ptica, linjanje sisavaca i seoba ptica. Evo ovdje imamo lijevo čovječu ribicu, a desno je račić koji isto živi u podzemlju, isto vidimo da je bezbojan. Sad prelazimo na biotičke čimbenike. Rekli smo da su to čimbenici gdje živa bića djeluju jedna na druge. Ovdje možemo imati odnose između jedinki iste vrste, pa onda govorimo o odnosima unutar jedne populacije, i odnos između jedinki različitih vrsta. Kad govorimo o odnosima unutar populacije, populacija može rasti neograničeno ako ima dovoljno hrane i prostora i ako nema grabežljivaca. To se u prirodi nikad ne događa, zato u prirodi postoji kapacitet koliko okoliš može podnijeti određene vrste, koliki broj jedinki može podnijeti. Svaka vrsta ima potencijal razmnožavanja, to je maksimalan broj jedinki maksimalan broj potomaka koje vrsta može imati. Negdje sam pročitala da za jedan par vrabaca taj potencijal razmnožavanja u 10 godina bi bio nekih 25 milijuna vrabaca. Očito se to ne događa, jer priroda nema toliki kapacitet da podnese toliki broj vrabaca. Znači, potencijal se ne ostvaruje u prirodi. Neke vrste imaju puno potomaka. Ovdje vidite jajašca žabe koja će se pretvoriti u pinoglavce. I naravno da od tih jajašaca ako preživi 1-2 to će biti dobro, jer tu nema brige za mlade. S druge strane imate slona koji ima jedno mlado, ima brigu za mlade i kod njega svi prežive. Sljedeća mjera populacije je njena gustoća. To je broj jedinki na nekom prostoru ili masa jedinke ako su jedinke male. Metode određivanja su da brojite na manjem prostoru, recimo ako želite prebrojati gustoću tratinčica, onda ćete na metru kvadratnom brojati. Ptice možete prstenovati, kod mravi koji su mali možete odrediti masu ili možete relativno procijeniti u postocima koliko neka vrsta zauzima
prostora na, ne znam, nekoj livadi. O stanju populacije nam svakako govori i natalitet i mortalitet. Ja vjerujem da vi te izraze već znate. A rasprostranjenost populacije može biti slučajna, kao recimo ova zmija lijevo, jednolika, kao ovi pingvini u koloniji, i grupna, kao ovo krdo jelena. O stanju u populaciji govori nam i starosna piramida, pa tako vidimo da u Keniji populacija je zapravo dobro, ima puno mladog stanovništva, dok u Švedskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama populacija izumire, jer je mladog stanovništva premalo. Postoje dva vrsta rasta populacije. Vidite na krivuljama kako oni izgledaju. Prvi je eksponencijalni i to imaju samo one jedinke koje žive u laboratoriju, recimo bakterije. Logistički rast je prisutan u prirodi gdje je vrsta kad prvi put dođe u neki prostor, njen se broj povećava, ali onda dođe do kapaciteta sredine i tu stane i broj više ne raste. Sad ćemo još za kraj reći nešto o odnosima među jedinkama različitih vrsta. Prvi odnos je predatorstvo, to je odnos predatora ili grabežljivca i njegovog plijena. Oba imaju na to neke prilagodbe. Tako grabežljivac ima dobro razvijena osjetila, ima oštre zube, pandže, ponekad se i bojom prilagođuje okolišu, kao recimo lav, ali nemaju svi tu mogućnost, i dosta je brz. Prilagodbe plijena su da često živi u krdu, živi u skloništima, traži skloništa, ima isto dobro razvijena osjetila i ima mimikriju. Ovdje vidite mimikriju paličnjaka kojeg je gotovo nemoguće spaziti jer se potpuno prilagodio ovom drvetu i izgleda kao grančica. Znači mimikrija prilagodba oblikom tijela ili bojom, oponaša se nešto u prirodi, ili neki puta životinja može oponašati otrovnu vrstu. Recimo imate one žabe koje su kričavi boja i vi zapravo odmah pomislite da su otrovne, ali nisu otrovne. Sljedeći odnos između jedinki različitih vrsta je kompeticija ili natjecanje. Vrste se natječu za hranu i prostor i u tom natjecanju može samo jedna pobijediti. Treći odnos je parazitizam, odnos parazita i njegovog domaćina. Tu sam ispisala neke vanjske parazite koji žive na vanjskoj površini tijela i unutrašnje parazite koji žive na unutrašnjosti tijela i ovdje vam je prikazana dječja glista kao unutrašnji parazit. Prilagodbe tih unutrašnjih parazita je da su isto bezbojni, da stvaraju brojno potomstvo, znači velik broj jajašaca, jer ona neće sva preživjeti. Ta jajašca najčešće izmetom domaćina dospijevaju van tijela i onda čekaju da ih neki novi domaćin pokupi. Ako se to ne dogodi, ona propadaju. Zatim često imaju nekakve kukice i prijanjuljke za prihvaćanje u domaćinu, jer žive u probavnom sustavu i tok hrane bi ih jednostavno otplavio van, a budući da žive u probavilu domaćina gdje je hrana razgrađena, onda često imaju reducirane probavne organe ili ne trebaju. I među biljkama postoje paraziti i to pravi paraziti i poluparaziti. Ovdje imate i melu. Čim vidite da je ona zelena, znate da radi fotosintezu, znači ona od svog domaćina uzima samo vodu i poluparazit je. Desno imate primjer pravog parazita koji, znači ne ovo zeleno, nego samo ovo rozo, to je potajnica, ona od svog domaćina uzima i hranu i vodu. Sljedeći odnos je simbioza. Simbioza je pozitivan odnos za oba organizma, znači suživot i najbolji primjer je rak samac i moruzgva. Rak samac ima korist zato što moruzgva njega štiti sa ovim svojim lovkama, a moruzgva ima korist zato što je rak nosi po moru i onda ona tako dolazi u neko novo područje sa više hrane, a i on kad jede, kad klještima kida hranu, komadići mu ispadaju i onda se s time ona hrani. I zadnji odnos je komenzalizam, to je odnos recimo bršljana i drveta, za bršljanje je ovo pozitivno, a za drvo je potpuno neutralno. I vidimo se na sljedećoj lekciji.